Dobar dan, subscriberi. I u ovom intervju ću intervjuirati Kristijana Čurlu. On je inače nećak moje ujne. I on je prodao jednu svoju društvenu igru jednoj poljskoj tvrtci. I evo, Kristijane, možeš li nam malo čisto informirati, nas uputiti što si ti to zapravo napravio? Inače ima 20 godina, dolazi iz Zagreba i ima veliku strast prema društvenim igrama, a studira na PMF-u. Dakle, čisto, kako bi rekli, business-like, što se dogodilo. Razvijam već neko duže vrijeme te igre i jedna specifična ideja se razvila baš veoma lijepo i brzo i dobro. I zapravo ključna stvar je bila što sam poznavao kako stvari funkcioniraju. O društvenim igrama se bavim već toliko dugo da znam sve te male sitnice. I tako da znam gdje se pojavljuje većina izdavača. To je jedan ogroman konferencija, rekli bi, u Njemačkoj. To je nešto kao PAX East ili PAX što god. Znači, to je jedna ogromna konferencija za društvene igre, isto kao što rekao i BlizzCon za video igre. I tamo kad se nađete, osim što se, naravno je to neki mokri san svakog gamera, također je tamo hrpa tih izdavača. I onda im kontaktirate ih mailom, kažete kakvu ideju imate i ako to zvuči njima dovoljno interesantno, onda kaže ok, evo tad imate sastanak. I to se napravi naravno sa hrpom firmi. Jer ako želite uspjeti, malo se treba i potruditi oko toga. Ali odmah na tom sastanku, da pa čak i prije sastanka, za vrijeme pričanja su oni rekli da im se toliko sviđa ta ideja da će to napraviti, ništa. Činilo se u početku kao predobro da bi bilo istinito, ali da, nakon nekog vremena mi je došao na email ugovor koji sam iz printa potpisao. Prije nekih mjesec dana sam dobio prvu plaću. I eto, to je više manje nekako čisto taj biznis dio. Out of the way. To je ovaj biznis dio. Evo, Kristijane, mislim da dosta ljudi ovako, možda na ovom kanalu i u Hrvatskoj, ima problem nekakve, ne bih to nazvao besperspektivnosti, nego nekakvog osjećaja da oni tu ne mogu ništa. Jer kažu, joj, iz Hrvatske sam, pa joj, ne znam, ne mogu baš puno napraviti. Evo, nisam snimio nikakav video s njim, ali bio sam i na kavi sa Davorom Punskim. On je inače jedan od susnivača Cro Teama. Inače, evo, pogledajte primjer, Cro Team je uspio, Kristijan Čurla prodao svoju igru poljskoj tvrtci. Mislim tako da, evo, znači, možete uspjeti bez obzira koliko vi mislili da ne možete. Pa evo, Kristijane, možeš li nam možda reći nešto o tome, mislim, razumiješ? Ja, jasno. Dakle, prva stvar je znat znanje. Znači, sad sam rekao, prva stvar, meni je bilo važno gdje se stvarno pojavljuju ti publisheri. I ne samo to, oni kad dođu tamo, jedna stvar je zašto dolaze tamo je da hvataju neke nove ljude, nove ideje. Drugo, znati šta imate. Recimo, ja znam i kao matematičar i kao kreativna osoba, znam da su mi moje ideje ono što ja mogu ponuditi. I na to se fokusirati. Jer dobio sam dobru ideju i s time ideš dalje. Znači, treba znati što dati. I zadnja stvar je definitivno kretati se u pravim krugovima. Jer, eto, već nekih 7-8 godina se ja bavim time i krećem u tim krugovima, pričam s tim ljudima. I sve je to u nekom, dugom i lančanom, kako bi rekli, poveznici uzroka i posljedica. Ali da, mislim, ako nešto volite, sigurno se u tome da uspjeti, ali se samo treba posvetiti tome. Neće ništa, kako kažu, pasti s neba. Da, treba se truditi tako i kaže jedna knjiga, snimao sam i video Sretan Božić, kaže ona knjiga od Navy Seala, kaže Navy Sealovci i općenito vojnici, ili ne znam kog da uzmete boksače, oni puno puta ponove jedan te isti potez tako da im to bude instinktivno. Tako da treba normalno i kreativnosti, trebate se kretati u pravim krugovima, ali trebate jako puno raditi, da biste postigli to što hoćete.
A normalno vidite, može se dogoditi da vi imate super proizvod, jel, ali da čisto ono nemate dobru priliku i može se dogoditi da i to propadne, jel? Tako je, mislim, ja nisam uspio iz prve. Ja sam uspio iz druge, treće. Ja sam išao pretprošle godine u Njemačku. Isto sam prišao hrpom izdavača i svi su me odbili. I većina ljudi bi sad tu rekla, joj, a nekako, ono. A ja sam znao da jednostavno, eto, ili ideja nije bila dovoljno dobra, ili jednostavno situacija takva da se nije mogla izdati. I dapače, svim tim ljudima s kojima sam ja to rekao, oni su pomalo ostali sa mnom u kontaktu. I dapače, ovu poljsku firmu koju sam mi dao to, oni su, dao sam im i prošlu igru koja kao nije uspjela. I onda su oni odmah znali što mogu očekivati od mene. I onda čim sam ih sljedeći put kontaktirao, joj, ti si to, ti si onaj sa onom, kao da, to sam ponovno ja. A onda kao, joj, da, pa kao, ono kao, sjećamo se te igre, nije to bilo toliko loše. I to je, kako bi čak i rekao, bila čak i neka oskušna daska. To što sam se išao gurat, i išao raditi nešto prije. Tako da, ne uspije se možda ni iz prve, ali, mislim, ovo vam glupo zvuči kao neki Disneyev crtić, ali da, ne bi smjeli gubiti nadu i ako stvarno nešto volite, živite u tome. Jel, kad se okružite tako nečim, i u tome ste, nešto će već izaći s toga. Da, pa evo, na primjer, pogledajte sad ovaj kanal, znači, kao što sam rekao, Kristijan je nečak moje ujne, znači, došao sam u tu čestitati Božić i dan poslije Božića, 26. mislim ovaj intervju, znači, morate baš biti uživljeni u to, pogotovo kod tako nekih industrija gdje je jako teško probiti svoju ideju, isto tako, na primjer, ako želite razvijati računalne igre, zapravo bilo što želite raditi, morate znati da je konkurencija jako velika i stvarno morate biti uporni, znači, bez obzira, nemojte gledati na neuspjeh kao nešto što je loše. Neuspjeh će vas zapravo samo nešto naučiti i ne razumijem zašto ljudi uopće gledaju da je neuspjeh loš. Znači, može stvarno biti, mislim, neuspjeh, možda se loše osjećate, jel, u tom pogledu, ali vidite, svaki neuspjeh nauči nešto. Tako, ja baš povuku usporedbu sa što znam, recimo, dobrom partijom šaha. Ako izgubite partiju šaha, bili rekli da je bila loša partija? Ne. I pobjeda i porazi imaju svoje mjesto i u svijetu, a tako igramo. Tako da, neka pobjediš, neka izgubiš, ali treba igrati. To sam sad baš prije nego što sam došao ovdje. Moja ujna i ujo žive na gornjem katu, a moj baka i djed na donjem i sad sam igrao s djedom šah i izgubio. A on me uvijek pobjedi. Ali eto, da, to je stvarno tako. Znači, bitno je biti uporan, bitno je stvarno voljeti ono što radite i možete uspjeti. Znači, mislim da je najveće zadovoljstvo kad radite ono što volite. Tako je, mislim, mogu vam ja reći, i bio sam na svakim natjecanjima informatike, matematike, svima tamo. I bio relativno uspješan, ali ništa ne dolazi ni blizu toga kada uspijete ovako nečemu što vam je hobi već tako negdje, 7-8 godina. To je stvarno nešto što bi volio svima. Da. Naprimjer, kao sad ove videe, jel? Kad ja to radim, meni je baš super osjećaj, baš dobro osjeća čovjek, mislim, trebate možda i naći neki način da možda taj svoj neki hobi probate na neki način zarađivati od toga, jel? Mislim, to hrpa ljudi kaže, novci dođu kasnije. I čovjek bi rekao da, bavite se i novci će se pojaviti, ali istina je tako, stvarno, jer bavite se nečime i danas se stvarno cijeni iskustvo. I vi ćete se baviti i nećete vidjeti rezultate godinu, 2, 3, 5. Ali kad tad, u najgorom slučaju kad tražite posao pa ćete to staviti u životopis, bavio sam se 5 godina, web dizajnom. Tutorialima i videima, tako je. To će se cijeniti. To kad tad će doći na naplatu. Ali ključna stvar je zapravo to što, kad vam ja kažem, nemojte strajati, morate se truditi svima tamo, nemojte da vam to bude tlaka. Jer ovaj moj trud oko kreiranja igara je zapravo velika, glupo je reći, ali točno je reći, radost. Jer to nije nekakav napor, nije da se ja znojim i da mi je strašno. Ne, ja uživam u tome. To sigurno troši vrijeme, to sigurno troši mentalni trud i šta se ne.
ali kad uživaš u tome, to gotovo čak i nije posao, to je onda, rekli bi ljudi, hobi. Da, pa je, ima vjerojatno si puno puta iskusio takozvani flow, jel, da se baš udubiš u posao, da nema sad sam sjetio, da. Da vam još pokažem kako se sve to zapravo kad tad poveže i vodi jedna stvar u drugom. Recimo, nedavno sam na Facebooku video da Blizzard daje internship za hrpu stvari i kao, dobro, šta god. A onda sam krenuo gledat, imaju baš game design. Da, inače, malo obrazovno, šta je game design? Game design vam je, općenito, znači to nije grafika, to nije graphical design. Game design vam je onaj dio ideje, ajmo reći. Znači, evo, recimo, ovo što oni traže u Warcraftu, ovaj idejni dio je slaganje klasa, što klase rade, kako questovi izgledaju, bossovi u redu, kako se ponašaju i svima tamo. Znači, to je sve neki dizajn u stilu neka ideja kako igra funkcionira. Jedna od stvari za koju traže je game designer. Traže mlade studente koji bi došli to. I recimo ja sam se prijavio i baš sam primijetio kako su me u svemu pogodili. Ali opet, neki bi rekli možda je to sreća, jer kao traže ljude koji imaju iskustvo u game dizajnu, a evo, upravo sada sam im linkao firmu koja je meni dala ugovor i imam odmah neku kredibilitet, neku referencu, jer firma s kojom sam potpisao je veoma popularna firma. Drugo, traže određenu matematičku vještinu, što, ajde, možda me to potrefilo, studiram matematiku, pa hajde. Iako opet, možda ljudi ne bi rekli da me potrefilo, jer za pravi game design ti je potrebno znanje matematike, kako bi to sve slagao. Pa čovjek bi rekao možda to je sve opet vodilo jedno ka drugom. I zadnja stvar, traži nekoga ko dobro zna Blizzardove stvari, a bio sam Blizzardov fan od malih malena sa Diablom 2. I prijavio sam se, sad rezultati dolaze tek u prvom mjesecu i čak i da me prime nije toliko problem, ali hoću reći čisto koliko se baš vidi koliko su se sad stvari otvorile. I koliko stvarno jedna stvar vodi ka drugom. Jer evo, sad sam napravio to, ako mi primio Blizzard, otići ću tamo, opet ću u životopisu imati da sam radio u Blizzardu, što će nužno, mislim ne nužno, ali moje šanse da dobijem neki posao u tako nekoj game industriji su puno veće. Puno veće I tako to, i tako zapravo, to je kao ključ od uspjeha, te male slagalice koje vode do nečeg više. Da, pa svaki dan morate raditi malo po malo i ne znam, ako najbolji primjer možda toga je crtanje, jel? Jer ne možete naučiti crtati u jednom danu, nego svaki dan malo po malo se crta, malo po malo se radi i nauči se, jel? Evo, Kristijane, da te još samo pitam što se tiče tog game dizajna, mislim da to treba dosta onako velika razina kreativnosti, jel? Pa evo, možeš li nam reći, možda neko od ovih subscribera misli, nisam kreativan, jer ipak da biste danas uspjeli, treba mi nekakva kreativna ideja, ne nužno nova, znači ne nužno da je skroz novo nešto što želite napraviti, na primjer Facebook, svi koristimo Facebook, a Facebook vam je, prije Facebooka je bio MySpace, jel? Tako da Facebook nije ništa drastično novo napravio, ali je dodao neke nove stvari i na taj način je nekako postao najpopularnija društvena mreža, jel? Barem mislim da je najpopularnija, vjerojatno je, ali evo Kristijane, možeš li dati možda nekakav savjet za ljude koji bi htjeli malo tu kreativnost pobuditi u sebi, možda ne znam, nešto čime se baviš, kako ti dan izgleda, da malo to analiziramo, ipak da... Može, evo recimo, prva stvar je konstantna, barem ja sad kao to primjećujem, kao što ja sve to radim, što bi me moglo činiti kreativnim, konstantno neka konzumacija, ajmo reći, kreativnih djela. Recimo, ja svako malo, iako što se tiče kompjuterskih igara nisam toliki ekstremni gamer, iako igram Dotu i Diablo 3 i tako neke stvari, ali svakih jedno 10-20 dana ja odem na Metacritic, pogledam top rated igre, ako me nešto zanima skinem,
i to igram. Ono, što god je tamo negdje na razini, ja to isprobam. Čisto da vidim šta se sve događa, kako ljudi razmišljaju, kako su neke nove ideje. Slične stvari sa filmovima, kad god dođe neki veliki interesantan film. Znači, ne ono što nužno mene zanima, nego što god je, ono, ljudi pričaju puno o tome i što se čini da je grupa ljudi interesantno, ja to pogledam. Knjige također, serije također. Tako da, trebate konstantno, ajmo reći, konzumirati nove i kreativne sadržaje i nekako iz toga polako nekako izlazi van možda neka vaša osobna kreativnost. A druga stvar, bavite se nečime što možda i potiče kreativnost. Mislim, ja sam možda poseban slučaj, ja pišem kratke priče, pa dizajniram igre, pa vodim D&D i tako to. Ali nešto nađete, možda volite svirat, možda volite pisati, možda volite crtat, možda volite kuhat. Ali opet, znači, i neki hobi koji volite isto prođe kroz to. Znači, možda bi to bi bilo tako dvije neke stvari. Znači, nađete nešto što volite, s čim se možete izraziti. Nešto vam dođe glupe reći, ali da, prirodno. Mislim, ono, ako niste našli, jednostavno niste našli. Možda treba dalje tražiti. Ali čak i da niste našli, u redu je. Ima toliko ideja oko nas, samo trebate načuliti uši, otvoriti oči i promatrati ih, gledati ih i papati ih. Pa je, imate, danas vam je sve dostupno. Imate, znači, knjige, imate čak puno besplatnih knjiga, imate audio knjige, imate YouTube, jel tako, imate odlične YouTube kanale, preporučio sam neke. Evo sad trenutno, onako, dosta često slušam taj Lopeza. Moram onda ja jednu preporuku. TED Talk. Da, TED govori, da. TED govori, tako to zovu. Pa, mislim prevedeno. Ne, hrvatski, da. Jako odlična stranica. Preporučio bi stvarno svima, čime god se bavite. Odličan spoj dobrih govornika. Stvarno ljudi su baš dobri govornici. Baš gledate njihove gestikulacije, njihove... Inače se bavio u srednjoj školi, se bavio debatom i govorištom, retorikom. I meni osobno je isto, taj dio mi bi bio veoma interesantan kako taj nastup, taj tonalitet, i sve. A drugo, teme kojima pričaju su veoma interesantne. Baš ono, pogađaju stvari. I opet, ne morate ući ne znam kako tu dubinu. Odite na most viewed, top rated, kako god, pogledajte tih prvih najvećih i onda vidite da vam se svidi. Ali u najmanjem slučaju, odite, pogledajte kao creme de la creme tog sajta, čisto tako da primetite neke nove ideje. Da, gledao sam ja TED govore, ne znam jesi li gledao ono, da govor tijela, evo, možda čujete, možda ste čuli kroz video vrištanje, neko deranje, to su moji bratići i sestrični su malo živahni. I bome i moji bratići i sestrični. Da, živahni su, eto, da, mi biti dijelimo isti bratiće i sestriče. Eto, tako da, znači, bitno je ono da puno radite, evo sad ću malo ukomponirati, pošto sam već spomenuo to kao sa Davorom Hunskim. Nisam htio sad s njim ništa posebno snimati, ali on je, znači, dosta toga je rekao isto kao i Kristijan, znači da vi uzmete Toni Milona, Kristijana, da uzmete Davora. Znači, oni imaju svi jednu te istu stvar, a to je da su uspjeli. Znači, možda ćete sad neko reći, dobro, Davor je ono napravio kro tim, a Kristijan je prodao igru, ali svejedno to je uspjeh, razumijete, i sve što oni imaju zajedničko, znači neke zajedničke kvalitete koje sam ja primijetio, je to da su svi, znači, puno radili. Vidite, Kristijan Čuraj, znači on je, ti si, i sam si rekao, znači jako si dugo se baviš tim društvenim igrama. Znam da se on je inače bio i prvak ili tako nešto u onom World of Warcraft. Joj, da, kartaške igre, da. Kartaške igre. Znači, bavi se time jako dugo. Toni Milon jako dugo predaje. Davor Hunski mi je rekao, znači, savjet koji sam dobio od njega je da treba jako puno raditi. Normalno, ja kažem, znači, trebate se ipak malo nekad i odmoriti, Božić i tako dalje, Nova godina, malo odmora, ali bitno je da radite jako puno. Ako vi radite ono što volite, vama to ne bi se trebali osjećati kao da radite. Razumijete? Trebali bi samo to, kad kažemo radite puno, ne morate užiti znači da radite puno u jednom danu.
Da, Radite puno kroz godine. Mislim, praktički kad bi gledali prosjek koliko sam se bavio game dizajnom po danu, to je možda 5 sekundi. Možda, ajde više, ajde, možda nekih 10 sekundi dnevno. Ali, jednostavno kad pogledate koliko je to vremena kroz godinu, to je onda zapravo radio sam puno. Da, pa trebate svaki dan radite nešto i ono, nemojte da vam to bude tlaka. Eto, ako ćete jedan novogodišnji savjet, ono New Year, New Me, iako to meni baš nije previše drago, možete uvijek krenuti od ovog trenutka mijenjati nešto. Ali probajte naći nešto što stvarno volite. Možda ne znate što stvarno volite, možda ste niste našli, na primjer u Rusiji. U Rusiji vam djecu stavljaju kroz sve. Znači, djeca treniraju borilačke vještine, trčanje, atletiku, treniraju, znači sve moguće da bi dijete znalo što najviše voli. Znači, znaš šta mu se nudi i onda vidiš što najviše voli i onda ode. To je, mislim, jedna ovako odlična stvar, tako da probajte se pronaći. Mislim, vjerojatno to ni ne vole, ali zapravo da, kad pogledate, mislim, dopušteno mi, možda mi je lakše naći nešto što vole nego nama, iako će proći vjerojatno kroz hrpu stvari koje im se baš i ne dopadaju. Da, to sigurno. Eto, tako da nađite nešto što volite opet i u tom nečem što volite će sigurno biti neke stvari koje ne volite. Naprimjer, sad ne znam, evo, Kristijan je napravio tu igru, potpisao ugovor, ali sigurno te neke poslovne stvari, kad je on morao čitati taj ugovor, to mu sigurno nije bilo baš najljepše iskustvo, jel? Pa, mislim da, jer nisam ekonomist, nisam biznismen, ja sam tu sa idejom, razvijanjem ideje sa svojim playtesterima i slično. I točno to, nije to samo moj razgovor, jer ponavljam, morate se okružiti dobrim ljudima, pogotovo za ovakve neke kreativne, kako se kaže, stvari, ajmo reći, da. Jednostavno se trebate okružiti ljudima koji se kuže u to, koji vam mogu dati kritik, uvijek najbolja stvar. Jer nema vam gore nego kad ste umjetnik koji je zatvoren u sebe, koji nešto napravi i to je sad kao to. Ne, ja sam sve što napravim, ja odmah prvo izvadim svom bratu, isprobamo ja i Boris, onda odem u igraonu u svojem gradu u Zagrebu, a tamo je hrpa ljudi, kad god ja nešto donesem, ajde da isprobamo ovo nešto novo što si napravio, i onda mi ljudi stalno govore što mi se sviđa, što mi se ne sviđa. I to je vjerojatno isto jedan veliki dio ključ mog uspjeha, što? Da, ne znam, jeste li čuli, postoje načini za vođenje tvrtki, to sam čuo upravo pred taj Lopeza, ima Lean i Six Sigma. Motorola je koristila uglavnom tu Six Sigmu i Six Sigma postoje 7 razina i uglavnom prva razina je da će u milijun proizvoda biti mislim negdje ili u 100.000, ali mislim da se radi o milijunu, da će od milijun proizvoda 60% biti pogrešno. A 6. razina, 7. razina je virtualno bez pogrešaka, 6. razina je kad imate 3,4% pogreške u milijun proizvoda. I uglavnom zašto to sad spominjem? Zato što bitno je prije nego što izdate tu ideju, izložiti kritikama, da vam ljudi će vam zapravo dati dobro, uvijek će biti oni koji će dati loš savjet. Evo, onaj prošli video se bio ugasio zbog duljine ili zbog nečega. Uglavnom nismo sad ovdje da govorimo zašto nam se ugasio, nego govorili smo o, ja sam spominjao Six Sigma i Lean. Six Sigma i Lean to vam je da smanjite pogreške unutar broja izdanih proizvoda, ali sve kompanije novije vam, znači, izdaju neki proizvod, jel? I prije nego što ga izdaju, one vam testiraju, jel? I da vide zapravo kakva je to prihvaćenost. I onda smo došli do savjeta, jel? Zašto je važno upravo tako prije izdavanja same ideje malo izložiti to kritikama da vidite šta je zapravo dobro, jel? I onda sam ja krenuo sa pričom da, nužno vam je doći do te kritike, no uz tu kritiku nužno dolaze i savjeti od ljudi koji tu kritiku daju. Što je i dobro i loše, jer više manje svaki savjet uzimajte čisto informativno. Čisto kao, nešto novo o čemu još niste razmislili, to me razmislite. Ali, u mojem barem slučaju, i uzmite to možda sa zrcom soli, ali gotovo nikad nemojte uzimati odmah savjet zdravo za gotovo. Jer
možda savjeti jesu dobri ili loši, ali vi radite na tome i čak i da je savjet dobar, ok, uzmite ga, razmislite o njemu i provucite ga vi kroz tu svoju ideju. A da ne pričamo o tome da ljudi često daju loše savjete, budimo realni, jer nisu si stručnjaci i ne bave se svi time toliko dugo i na posljedku vi sami najbolje znate svoj vlastiti projekt. Ali također i vi ste oni koji ima gotovo najuži pogled gledanja, ali vi ste napravili tu stvari. Veoma je teško se zarotirati svoju percepciju, vidjeti stvari iz drugih kuteva i zato su nam zapravo važni drugi ljudi kritika da nam daju neke druge poglede na stvar na kojoj radimo. Tako da, savjeti dobra stvar, ali oprezno. Pronađite taj balans, odnosno u videima često govorimo o balansu, pronađite taj balans gdje ipak malo razmislite o tome, ali opet ne uzmete se zdravo za gotovo, stvarno mogu biti neki ljudi maliciozni, zli. Pa ne nužno maliciozni, nego jednostavno neupućeni. Evo, moja majka je puna savjeta, ona je puna savjeta i ona sigurno želi najbolje. Ali rijetko kad kaže nešto što meni koristi i da slušam njene savjete, ja bi vjerojatno napravio drugu verziju Monopolija, što niko ne bi ikad htio. Tako da, ja volim svoju majku, ta su stoje, ali opet, također, igra koju sam napravio, opet ima neki dio mog maminog savjeta. Ona mi upravo govori kako bi trebao učiniti igre malo manje kompliciranima, zašto ih radiš tako, za geekove, da te malo pusti svima tamo. I doista ova igra koju sam napravio, stvarno sam se trudio da bude malo pristupačnija i nešto jednostavnija, elegantnija. Tako da, nisam slušao svoju mamu u stilu zdravo za gotovo. Savjet koji mi je dala, nisam ga uzeo i jednostavno prvako. Odnosno, krivo, nisam ga samo uzeo i primijenio, nego sam ga uzeo i, ono što sam rekao, probavio i rekao, pa da, možda ipak malo previše zakomplicirano stvari, si ima tamo, ajmo probati naći malo neku, kao što sam rekao, balans, neku malo, ajmo napraviti malo elegantniju cijelu igru, ali da opet ne izgubi na dubini i svemu ostalome. Tako da, mislim da je bio lijep primjer o tome kako savjeti mogu izaći. Je. bio je dobar. Eto, tako da to bi bilo to, znači u ovom videu ste dobili savjete za kreativnost i opet i ove tu savjete o savjetima, ali opet vam kažem, znači razgovarao sam i s Tonijem Milunom i sa Davorom i evo sada s Kristijanom i s puno drugih ljudi koji su na mnoge druge načine uspjeli. Imam jednog prijatelja koji igra za Cibaliju, nogomet. I svi oni imaju tu vrlinu da rade, znači to kao što je Kristijan rekao, ne sve u jednom danu, znači malo pomalo radite, isto tako morate te druge savjete slušati, isto tako ako nešto ne znate, nemojte biti, to je vezano za te savjete, ali nemojte biti stalno moje najbolje. Naprimjer, sad kad sam spominjao taj Six Sigma i Lean, vjerojatno mnogi od vas nisu znali što je to, ali kakvi su to načini poslovanja. Ja nisam, recimo. Da, odete na Google, znači razumijete, ako vas stvarno zanima, odete poslije ovog videa, inače ovo tu su moje noge, ja ih držim ovako. Odete na Google, znači upišete što je to Six Sigma, što je Lean. Uglavnom, to, kao što sam već 3 put rekao, to su znači metode s kojima tvrtke, naprimjer Motorola, smanjuje pogreške u svojim proizvodima. Jel? Ali ipak, znači, da vam se dogodi pogreška, evo, Kristijan je rekao, to nije, neki ljudi pogreške definiraju kao neuspjeh, ali ne biste nikad gledali, ne biste nikad smjeli gledati da je to neuspjeh. Evo i Kristijan je bio na toj konferenciji, kao što je rekao, i nikomu nije prihvatio ideju, evo sad su mu prihvatili ideju. Eto, tako da, evo, nema nekakvog drugog savjeta, nađite ono što volite, radite ono što volite, radite to malo po malo i evo, želim vam da uspijete u šta god radite, da uspijete u tome. Evo, Kristijane, samo ću te pitati, prije nego što te pitam, ako ti imaš koje završne riječi za reći, kako se zove igra? Igra se zove Tides of Time, ili ti plime vremena, izaći tamo negdje,
Zapravo čak nisam siguran koliko smijem reći. Nisam to provjerio u ugovoru. Ali dobro, valjda mogu reći. Izaći će na GenConu, to je jedna velika konferencija u Americi. Mislim, ok, vjerojatno se hrpa vas ne bavi društvenim igrama toliko puno, ali nije to ne znam kako veliki hobi, pa ono kao, ovo možda se neke čudne riječi. Ali da, znači to je neka velika konferencija u Americi. Jedna od 2 najveće svjetske konferencije tih društvenih igara. I tamo ćemo da vidjeti kako će točno uspjeti izaći. Ako vas stvarno zanima kakva je igra i hoćete li moći kupiti, moguće, vjerojatno. Možda algoritam, možda sigurno karta magika u Zagrebu, mislim da samo u Zagrebu i u Rijeci mislim da su otvorili. Oni možda nabave to. A najgoru ruku googlajte onda Tides of Time, iako postoji jedan igrač Hearthstone koji se zove Tides of Time, njega ne. Znači tražite Portal Games, Tides of Time. Eto, i još neke možda završne riječi koje bi imao neke dodatne savjete. Nešto za reći. Pa, ne, osim da još malo naglasim koliko je to važno, jel, svako malo raditi, jel, eto, meni stvarno ne prođe dan da ne pročitam neki članak o game designu, da ne isprobam neku novu igricu, da se na neki način ne bavim game designom. Ja ne provodim 6 sati sjedeći za, ok, nekaj povedem, ali nikada na silu kao, evo sad moram, ne, nego jednostavno ne prođe mi dan da se time na ovaj ili onaj način u ovom ili onom omjeru ne bavim. I to je zapravo to, i zato sam ja baš eto, tako nadobuden. Jel eto, dođem, sjednem se doma i točno to, već imam 3-4 portala koje svako malo pogledam i to vam stvarno puno znači, ja vam ponavljam, u zadnje vrijeme jedno zašto trebate ljude su nove ideje i iskustva. Niko vas neće toliko puno pitati, jel znate ovo, mislim, talent je precijenjen, kako bi ljudi rekli. Znači, sada stvarno ljudi pitaju što ste radili i, ok? Da, tako je, evo, ja sad tebe prekidam, a meni je Davor rekao, Davor Hunski, s kojim sam bio na kavi, opet kažem su osnivač Crotima, to jest jedan od osnivača, oni kad zapošljavaju, oni su vam napravili sad Sirius Sema i napravili su sad novu igru, dobio sam key od Davora, Talos Principle. Rekao je, znači, morate znati raditi, znači, ako ćete vi doći raditi u Crotim, oni će vam dati test iz matematike i vidjet će zapravo što vi znate raditi. Kao što je Kristijan rekao, znači, trebaju vam ljudi koji će vam dati nove ideje, znači, nekakvi kreativci koji će uzimati te informacije i sve i onda ih nekako procesuirati, napraviti novu ideju. Ali normalno ljudi s iskustvom su oni ljudi koji kao u onoj knjizi pucaju, jel? Znači oni su ljudi koji su ispucali 10.000, 100.000 metaka, već znaju pogoditi metu, da trče znaju pogoditi, jel? Mislim, to je sad analogija, jel? Ali trebate, znači, jel, treba vam tako nešto, jel? Ili iskustvo, ili kreativnost, ali u većini slučajeva i oboje, jel? Eto, ja bih rekao da je to onda toliko to od nas. Da, to bi bilo to. Eto, subscribe-te se na kanal ako već niste. Evo opet pozdravljam Kristijana. Zahvaljujem se na intervju. I eto, to je bilo to. Pogledajte njegovu igru, Tides of Time, Portal Games je izdavač. I eto, radite puno i neka vam radit ne bude nešto teško, jer onda vjerojatno ne radite dobru stvar. I stvarno bi bio san kad bi svi radili ono za šta su predodređeni. Ali nisu svi predodređeni za neke velike stvari, neko možda predodređen da bude ribar, neko možda predodređen da skuplja smeće, ali ako bi svi to radili sa ljubavlju, ovaj svijet bi bio stvarno dobar. Evo Disneyjeva bajka, at its best. ali, što sam stariji, to više vidim da je stvarno tako. Je. No, novac je bitan, ali nije najbitnija stvar. Eto, to je bilo to. Kristijane, vidimo se i subscriberi, vidimo se.